I can wash vehicles and dirty. I can serve in any area more about like setting. I am available. Make a couple of 2 months. Like I said, it was under the Apostle This place has stolen my heart. I was talking to Rudra Khulela Khulela. By the grace of God, I have traveled parts of this world. This is my first time to be in this area. And I felt hooray. But they made a mistake. They made a terrible mistake, hooray. When I was about to be born, they went to that area. I was misplaced. And finally, I found my home. Hamuduma kan thusa ka nnete ke kopa mohau ho Ntate Apostle. Amen. I'm also honored and blessed this morning to see that Bishop Tlhapi. Amen. When I first got saved, I was blessed to listen to his messages on cassettes. And the Bishop Hatzingi, I literally slept with those cassettes. I would put them under my pillow and pray, how can choose? I want to be like Ndati Murutima, but he ignited the fire, the flames of evangelism in my heart. I honor you Ndati with all my heart. Because of you. Medete ki mongola le ngolo ke le kenya posong le aqwaqwa. When he received my letter, he acted like the man of God. Go and preach. It may not be everybody, but there are people who assume or think that because I can preach, believe God and how to pray. But this morning, on contrary, I want to say to everybody here, I need your prayers. I am asking for your prayers. Make it. I depend on your prayers. So please make time to pray for me. Make time to mention my name in your prayers. I'll be grateful. Ke kopa ho bua le lona ho seng ha kajeno ka mantswe a reng Morena Jesu o itse eng. Morena Jesu a bua ke eme pela setjhaba sa hao Ntate Modimo, ke tlo bua le batho ba tseleng e tlang ho wena. A ko nthuse hle Morena hore ke bue ntho e ka buang ho motho ya tlang ho Modimo. Ke kopa thuso ya moya o halalelang ka lebitso la Morena Jesu.
Amen. Amen. Ke qala ho utlwa temana ena ka puo eo ke balletsweng ka yona. Nna ka mehla ke bala bukeng ya ka ya Sesotho sa Lesotho e re le tla fuwa matla mohla moya o halalelang o tlang ho lona. Ke kala ho utlwa hore kajeno e re ka puo ya lona le tla matlafatswa. E reng amen. Mme taba ena bomme le bontate e entse hore kereke le ha e se kaofela e ske ya utlwa hantle hore na Morena Jesu o itse eng. E ka re temana ena Morena Jesu o ne a tshepisa kereke matla. E ka re tshepiso ya Morena Jesu ke hore kereke e tla matlafala, kereke e tla ba le matla. Hobaneng ke tjho jwalo? Ha o mamela bahlanka ba Modimo kajeno, ha o mamela merapelo ya bana ba Modimo kajeno, kaofela ha rona re batla matla. Re batla matla ho ha o ka hatwe ho na le moruti, ho na le moapostola, ho na le moprofeta ya tlotsitsweng ke Modimo, ya behang batho matsoho hore ba be le matla. O tla bona setjhaba se sengata se ya moo. E ka re Morena Jesu o re tshepisitse matla ho bana ba Modimo ba bangata, bahlanka ba Modimo ha ba rapela, ha ba lla ho Modimo, ba lla hore Modimo mphe matla a ho rera, mphe matla ho etsa mehlolo, mphe matla ho profeta, mphe matla ho sebetsa. Re batla matla. And there's nothing wrong with that. We need the power of the Holy Spirit. Amen. Empa Morena Jesu yena o itseng, ha o mamela temana ena ka nnete le bala ka Sepedi kapa ka Sesotho sa Lesotho, Morena Jesu ha tshepisa kereke matla. Ke kopa e tshwereng ka English ya ka re balle Acts 1:8. Ke kopa re mamele, ha ke tlo bua nako e telele, ke batla re ke re utlwe na Morena Jesu o itseng. Acts 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Hona le lentswe mona leo Jesu ha ba toloka ka sekgowa ba le sebedisitseng. Sesothong e se le tla fuwa, e se le tla matlafatswa, empa ka sekgoeng e re you shall receive. Ka mantswe a mang ba Yesu ho fuwa matla and to receive, ho amohela ke ntho tse pedi tse fapaneng. Ke re ho fuwa matla le ho amohela ke ntho tse pedi tse fapaneng. Puong ya rona e re fela le tla matlafatswa, puong ya rona e re le tla fuwa matla, empa ha e fela pele puong ya rona ya Sesotho e re le tla fuwa matla, e re le tla matlafatswa ka mora hore moya o halalelang o theohele hodima lona. E le mora ha re bua ka tlolo re ka matlafala ka mora hore moya o halalelang o fihla hodima rona. E le hore tshepiso ya Morena Jesu e ne se matla, empa tshepiso empa tabakgolo ke moya o halalelang. Haeba ho na le ntho ya re lokelang ho e batla, haeba ho na le ntho ya re lokelang ho e rapella, Modimo e ka o moya o halalelang.
halalelo ika humoya o halalelanga tsoseletso ika humoya o halalelanga bo profita boka humoya o halalelanga. You shall receive after the Holy Spirit has come upon you. How sheba kereke matsatsing ana. Our focus is wrong. Refocus is dinthong tsa modimo e seng ho modimo. I want to be honest with you. You can serve under the anointing but still not be holy. You can sing, you can preach under the anointing but still not be holy. But you can never be under the Holy Spirit and not be holy. Hobane halalelo e umoya o halalelanga. Haeba re batla kereke e phirele Jesu, haeba re batla batjha ba phirele Jesu. Ha re tloseng mahlo hodima di-miracles, ha re tloseng mahlo hodima anointing. Let us seek the Holy Spirit. Morena Jesu re ke tla rapela ntate a re ne moya o halalelanga. Ntho eo re hlokang re hloka moya o halalelanga. We don't need powerful preachers, we need Holy Ghost preachers. We don't need powerful apostles, we need Holy Ghost apostles. Bohloki ba kereke ke moya o halalelanga. Morena Jesu re le tla fuwa matla, le tla matlafatswa, empa taba eo e tla etsahala fela ha moya o halalelang a le teng. Amen. Ha Saule a sokoloha, Modimo o kopana le Saule, yaba Modimo o nka Saule o fetola bophelo ba hae. Ha kata o fetola bophelo ba Saule, Saule o bone kganya ya Modimo. Saule o utlwile lentswe le reng Saule o ntlhogisetsa. Saule o kgethuwe ke Modimo. Saule o bone matla a Modimo. Saule o fetohile. Saule ha sa bolaya kereke. Saule o sa le kerekeng. Empa le jwalo Modimo a nka Saule wa mmeya ka tempeleng. Bibele re for 3 days a itimme dijo a ntse a rapela. Modimo a lata Ananiase a re Ananiase e ya tempeleng mola o tla fumana Saule o a rapela, o tla fumana Saule o itimme dijo. Empa Ananiase sa mo mmeya matsoho hore a tlale ka moya o halalelago. Kereke ya Modimo re hloka ho tlatswa ka moya o halalelago. Le ha re ka rapela, le ha re ka ra itima dijo, le ha re ka ra shumela, it's not enough. We need the Holy Spirit. Morena Jesu o tsamaile le barutuwa for 3 years. They witnessed every miracle he performed. They saw all that he did. Bamone a tsama hodima lewake, bamone a tsosa Lazaro bafu, bamone a bula mahlo ba re tshimiya, bamone a eketsa mahobe, bamone a etsa ntho tsena kaofela. Empa Jesu a re, what you have seen, what you know is not enough. Le hloka moya o halalelaga. Kereke ya Modimo ke ya kopa hle hodima ntho tsohle tseo Modimo a re etseditseng tsona. Re hloka moya o halalelaga. Ke re hloka moya o halalelaga.
Jesu a re go bona sa mo dulanga ka teng ka tlunga le emele moya o halalelang ba na le bopaki batho bana ba na le ditaba batho bana ba bone mehlolo batho bana empa Jesu a re ha wa lekana kereke ya Modimo ha re bulele moya o halalelang a khutlele ka kerekeng ha re bulele moya o halalelang a khutlele pulpiting ha re bulele moya o halalelang a khutlele maphelong a rona le hlafua matla mohlamo ya o halalelang o tla modimo lona Bibele badula after 10 days ba utlwa modumo o tswang le godimo o ke rapela modimo gore pele ke kana le bitleng I want to see the outpouring of the Holy Spirit. Pele ke kana le bitleng I want to see our churches swimming in the river of the Holy Spirit. I want to see our choirs being unable to sing. Mama ya halalela ke a phatlalatsa ka jeno hore le mehleng yona ena ensele nako ya tsholoho ya moya o halalelang ensele nako ya o theoha ha moya o halalelang ha o sofetswe letho Jesu o itse ke lo rapela ntate o tlhaleng ya moya o halalelang mamela Limpopo mamela Afrika Borwa ha sena go ya mafu ena ha sena go di backsliding ena empa ke nako ya ho tsoloha ha moya o halalelang hallelujah mehleng ya bontate Bishop Tlhapi mehleng ya bontate Apostle Sithole ha o no bua conference ha ine kwalwa Sunday ho no botswapotswe le mme ba ba kae ba kolobeditswe ka moya o halalela ne re sa get conference re sa re tlo moya o halalela moya wa nnete wa botshepegi kena dipelong tse batho ditukiso ka lerato ne re sa kwa le tsoseletso re sa Saturday night ke bosiu ba kolobetso ya moya wa halalelang ne re bona batho ba itlatentenga ba khutle ba kolobeditswe ba khutle ba pesitswe ba khutle ba tlesimatla ke a tshone ka jeno hore Jesu Kristi ineli ena mavani ke ena ka jeno itlaba ena le ka usafeninga le ka 2026 Jesu wa kolobetsa ka moya wa halalelanga le ka 2026 mollo wa moya wa halalelanga o se utuka ke le mollo wa moya wa halalelanga o se utuka ke le mollo wa moya wa halalelanga o se utuka le ka jeno mehleng ya bontate bana o no saye mosebetsing wa Modimo o sa kolobetswa ka moya o halalela ke a utlwa le motshea le mona gore taba ya moya o halalela ha ona Satana ka isidisa ha ona unbelief e ka isidisa. There is no demon in hell that can stop the outpouring of the Holy Spirit. No, halalalanga say palla kiaraba diputso tse tharo fela re tlora pela putso ya pelekina moruti makutswane o tseba jwang. How do you know that God can still baptize people? How do you know that God can still feed people with the Holy Spirit? The reason I know is because Murana Jesu I am going to pray to my Father.
rapeletswe ke Jesu, ha se ya baruti, ke ya Jesu, ha se ya executive, ke ya Jesu. Taba ya moya o halalelang ha se constitution ya kereke, empa ke thapelo ya Jesu. Jesu o rapetse hore moya o halalelang o theowe, mme haeba ho na le thapelo ya Modimo a e hloniphang, haeba ho na le thapelo ya Modimo a e utlwang, haeba ho na le thapelo ya Modimo a e arabelang, ke thapelo ya Morena Jesu, ke thapelo ya Jesu o rapetse. Dithuto tse kgeluileng ha di na e fetola taba eo. Jesu o e rapeletse. How do you know Modimo a kutswana? Hore Modimo o tla theola moya o halalelang. Ya pele ke hobane Jesu o rapetse. Ya bobedi ke hobane ke tshepiso ya Modimo. O itse matsatsing a ho qetela ke tla solela moya wa ka hore manama yohle Modimo ha se mo fetola tshepiso tsa hae. Morena Jesu o itse lehodimo le ka feta, le lefatshe le ka feta, e seng dipolelo tsa Modimo. I announce this morning that God will honor his word, God will fulfill his word. The Holy Spirit is coming down, the Holy Spirit is moving, the Holy Spirit is at work. Haliboko le biso la Jesu le tla fuwa matla mohla yo halalelang ho tla khuluna. How do you know moruti makuswane hore moya o halalelang o tla theoha? I know tla theoha hobane Morena Jesu o itse nkeke ka le sia le dikgutsa, ke tla le romela moemedi mo, ke tla le romela mothusi e mo, ke tla le romela modisa e mo, ke tla le romela titjhere e nngwe, ke tla le romela moetapele e mong, ke tla le romela matla a mang, ke tla le romela moeletsi e mong, ke tla le romela morena e mong. Ke moya o halalelang ha le boka le biso la hae, ke le ha le boka le biso la hae. Ke mang moya o halalelang? Ke morapelli wa kereke. Ke mang moya o halalelang? Ke matla a kereke. Ke mang moya o halalelang? Ke bophelo ba kereke. Ke mang moya o halalelang? Ke halalelo ya kereke. Ke mang moya o halalelang? Ke ngaka ya kereke. Ke mang moya o halalelang? Ke moemedi wa kereke. Rekora basatsa kafara letene mosaya. Moya o halalelang ka Modimo o ne o tlotsitse ka matla le ka moya o halalelang. Jesu wa Nazareta yana tsama hohle etsa hantle, a fodisa ba kulang hobane Modimo nana le yena. That same Holy Spirit is here right now. I said that same Holy Spirit is moving right now. That same Holy Spirit observation kashelo le tla fuwa matla mohla moya wa halalelang o tla Modimo lona. Ke batla o kona molaetsa ona. He is already here. I said he's already here. I said he's already here. He is already here. Rikorebo kosaya landa. Retenemo kosaya. He is here. He is moving. He's touching lives. Oh, rapapala banda rabasaya. Moya wa mukhetwa, moya wa philanga, moya wa halalelanga, moya wa matla. O teng ona jwale. Le tla fuwa matla ka mora, le tla matlafatswa ka mora moya o halalela. Kereke
kereke ha ya siwa matsonga executive isiwe matsonga a moya wa haleluya. Kereke ha ya siwa matsonga preachers isiwe matsonga a moya wa haleluya. Kereke ha ya siwa matsonga good preaching isiwe matsonga a moya wa haleluya. Taba ya monate ke ena ha baruti ba ba le in the upper room bibele re ka letsatsi la 10 moya wa haleluya ya ba wa Jehovah. Let me announce this morning, Holy since he came down, he has not gone back. He came down, he's still here. He came down to the church. He came down to the saints. He came down to the world. He came down to the preachers. Thank God he's still here. Thank God he's still here. Thank God he's still here. Let me answer the last question. How can I receive the baptism in the Holy Spirit? What must I do? How can I pray? The only thing you need to do to qualify to be a candidate, to be a recipient of the Holy Spirit, there's only one key. That is, believe. You need to pray. Jesus already prayed for you. Jesus is a done deal. Jesus has done it. Jesus has prayed. Jesus has negotiated. Letsatsi la Pentecost, Petros ha ema pela batho o re ho bona pallo eo bule ba ile hona ba tla dumela. On that day of Pentecost, God had you in mind. Nna ke fihlile tshephiso ntse le valid. Nna ke fihlile tshephiso ntse le one. This morning kerekeng ena under the roof of this tent hauna phapanga le Jerusalema mo bane ba imitshela moya o haleluya. After you receive the Holy Spirit, Paulos ha fihla kerekeng ya Efes ya kolometsana ka moya o haleluya. Yeo ya kolometsana ka mollo is here right now kana mahlo. Close your eyes. Close your eyes. Holy Spirit, Holy Spirit, we invite you. Holy Spirit, we are ready for you. Holy Spirit.
The Holy Spirit is here. Just pray, just pray. Just pray. God is doing it again. God is touching us again. Let's just surrender all to Him. Let's yield everything to Him. Let's allow Him. He's already moving. He's already moving. He is moving. I said He's moving. Not because Makufana was preaching, but He's moving because He owns the church. Now no salary na bayeso. Now no salary na. Una kaseresa wale. Kerenge kia. Heavenly Father, move me aside. Move me aside. Move me aside. Move me aside. Let me not be on your way. Let me not be on. As we continue to pray, may I ask everybody to stand on their feet. How do we come on to it? Some of you, many of you, you once received the Holy Spirit. You did experience the blessed touch of the Holy Spirit. God wants to say it again. God wants to say it again. Some of you, this will be your first time. This will be your first time. This will be your first experience to be touched by the Holy Spirit. Saints, let's all believe God this morning. Let's believe God this morning. Don't wait for me. Do not wait for me. Do not wait for me. Do not wait for me. This is not about me. This is all about the blessed Holy Spirit. Father, we worship you. We invite faith. We invite faith to fill every heart. I want to be ready. I am ready for the infilling. I want God to touch me once again. I want another touch. All that you spoke about, I want to experience it right now. God is going to do it. I said God is going to do it. Murana Jesu itsaisita lona. Let's offer bana balona dintuse molemo. Ntati wa nna magodimo. O tla fitisa hakaka. Jesus. I'm going to invite you to come forth. I'm going to invite you to come with an open spirit. I'm going to invite you to come with a hungry heart. I'm going to invite you to come with a desire to take from God,
to receive this blessed gift from above. Do it again, Holy Spirit. Let's pray. Let's believe God. Let's believe God. Concentrate on Him. Focus on Him. Hallelujah. 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 If you are ready right now, I said if you are ready right now, in the name of Jesus, I want you to come. Just come by faith. Come to receive. Come to receive from God. Ke batla thuso ya moya o halalelang, ke batla karabo ya moya o halalelang, ke batla botlalo ba moya o halalelang. Come believing. Tlolwe ha fela o dumetse Jesu, ha fela o nkile Jesu, ha fela Jesu le morena le mopholosi wa hao, neo yena ke ya hao. Join these people. Come young people. Come young people. Be on fire for Jesus. Be on fire for God. Come in the name of Jesus. Come in the name of Jesus. Church, please pray with us. Church, please pray. It's not time to look around. It's time to pray. Asina kwa usheba kwana. Nihodi mwili ya hona jwale. Rababa la bandera la basaya. Rekene morebo saya. People are still coming. I said young people are still coming. The Holy Spirit is at work. The Spirit of God is working. Reko rabana bandera la basaya. Rene Mosaya, Rikene Mosakaya Lahanda, Risite Kore Mosaya, Remona Bandara Mosaya. Let everyone here be filled with the Holy Spirit. Do it again. Do it again, Holy Spirit. Do it again, Holy Spirit. Do it again, Holy Spirit. We are going to pray now. We are going to pray now. Maybe you are still there. Maybe you are still standing there. But the Holy Spirit is dealing with you. The Holy Spirit is speaking to you right now. Give another opportunity. Give another chance. Just come by faith. Come by faith. God is going to do it. I said God is going to do it. Let's all be ready now. Let's be ready now. Touch them, Holy Spirit. Touch them, Holy Spirit. Young and old. Touch them, Holy Spirit. Church, be ready now. The cloud of the Holy Spirit is over this place. Don't wait for Mulutima Kunsoane. This is not about me. Get hato ya mutu mukimurero wa muti.
Tukupali tukuselwali. Tukupali tukuselwali. Moya hala kutote wala utupalo. Emunemo. He said you don't even need to pray. Jesus has already prayed for you. Yours is to receive. Young people, you're going to be on fire for God. At your old age, God is going to use you. He's here right now. I can see many of you have their hands up. Let those hands up now. Forget about everything. Forget about your failures. Forget about your setbacks. The Holy Spirit's work is to fix those things. So nanchoseo dilukiswa ke moya o halalela. Ke tsona taba seo dilukiswa ke moya o halalela.